Ćao ljudi, danas ćemo vežbati pozdrav suncu. Radit ćemo tu klasičnu varijantu iz 3 ciklusa, ali vi slobodno ako nemate vremena možete da uradite i jedan. Najvažnije od svega je da uradite levu i desnu stranu. Preći ćemo u stajeći položaj. Uradit ćemo na početku jednu kratku vežbicu za povezivanje sa telom, između ostalog i da negde osvestite taj osjećaj iznutra, da se povežete sa svakim delom tela, što će vam pomoći u stvari i da celu vežbu odradite u skladu sa unutrašnjim osjećajem. Za početak osetite taj oslonac i kontakt stopala sa podom. Možete da podignete nožne prste, raširite i spustite ih dole. Palčevi su u kontaktu, pete blago su razdvojene. Tako da imamo taj prostor da nam dozvoli da povlačimo noge jednu ka drugoj. Što znači da smo negde osvestili taj osjećaj za stopala, a onda ćemo malo jasnije da pritisnemo nožne prste u pod, tako da osetimo da nam se angažuju listovi. Pažnja prelazi na kolena, povučemo čašice kolena na gore, znači da smo angažovali butine. Dalje, možemo na sekundu, odnosno za nijansu, da blago savijemo kolena, taman toliko da osetimo mišiće sa zadnje strane i dakle, taj prostor koji smo ostavili između peta da iskoristimo sada da povučemo butine na unutra, odnosno da osetimo noge sa unutrašnje strane. Tako da su u stvari cele noge angažovane. Dalje pažnja ide na karlicu, blago kubična kost ide ka napred, tako da možemo da osvestimo unutrašnju strupa, to je urogenitalnu regiju, slobodno malo angažovano mišiće sedalnog dela. Odatle onda osetimo sredinu trupa, kao da smo vezali neki pojas, blago angažujemo te mišiće, u stvari oko dijafragme. Zatim ćemo malo da se nagnemo ka napred, da osetimo još jasnije uzemljenje kroz nožne prste. To će nam omogućiti u stvari da se otvorimo u grudnom košu i da osetimo mišiće torakalnog dela, što je otprilike negde po sredini leđa. Onda ćemo da spustimo ramena u pravcu pazušnih jama, ruke su pored tela, blago razdvojene i aktivne, raširenih prstiju. Izdužimo vrat ka plafonu i povučemo bradu na unutra. I onda ćemo za trenutak da osetimo celo telo i da za nijansu popustimo tu napetost koju smo izgradili u čitavom telu, tako da u stvari ono što osetimo je budnu pažnju i svesnost i povezanost sa celim telom, od temena glave do vrhova prstiju, a da opet nismo napeti. Kao taj osjećaj kad treba da skočimo u vodu sa neke visoke litice. I probamo ovaj osjećaj budne pažnje i povezanosti da zapravo zadržimo tokom cele vežbe. Udah, ruke gore, izdužimo se u strupu, ne gubeći kontakt sa podom i osjećaj za stopalom. Izdah, vratimo dlanove pored stopala. Smekšat ćemo kolena koliko god je potrebno da ceo dlan završi na podu, da osetimo taj kontakt tela sa podom. Iskoračimo desnu nogu, spustimo koleno dole. Osvestimo urogenitalnu regiju i angažujemo celu tu unutrašnjost utrobe na gore, oslanjajući se šakama o levo koleno, blago, ceo trup ide unazad, kubična kost napred, sedalni deo angažujemo i osjećamo otvaranje desnog kuka. Spustimo dlanove na pod, leva noga pored desne, pas dole. Raširimo prste šaka, uzemljimo se kroz jagodice prstiju, osetimo snažne ruke, rameni deo u pravcu pazušnih jama, izdužen vrat ka grudima, tako da osjećamo aktivnost
vrata sa prednje strane. Onda idu kolena dole, pa grudni koš dole, tako da su laktovi uz telo izdužen vrat, sedalni deo ostaje ka plafonu. Ispružimo noge, spustimo karlicu, ispružimo stopala, razdvojimo ih u širini kukova i polako, izdužujući se u struku, probamo da se otvorimo u grudnom košu i osetimo aktivnost torakalnog dela leđa. Izvucite i vrat, izađite iz ramenog dela. A onda se osnovimo nožne prste i snažno iznutra se vratimo u položaj pas dole. Zatim leva noga napred, desno koleno dole. Na isti način idemo da otvorimo celu desnu stranu kuka, dakle pubična kost ka napred, aktivna urogenitalna regija, ramena dole, izdužen vrat, brada blago na unutra. Vratimo dlanove, desna noga pored leve, aktivna urogenitalna regija, kolena mekana koliko je potrebno da osetimo dlanove na podu, izduženog trupa i sedalnog dela, polako idemo gore i opet se izdužimo, udah i izdah, namaskar. I to je pola ciklusa. Sledeći udah i opet se protegnemo, izdah, dlanovi pored stopala, sada možda imamo potrebu manje da salijemo kolena, ali opet slobodno prilagodite se položaju, spustimo, odnosno iskoračimo levu nogu, spustimo levo koleno. Aktiviramo urogenitalnu regiju, aktivan levi sedalni deo, poguram pubičnu kost ka napred i probam da se otvorimo u grudnom košu koliko mi prija. Dlanovi dole, desno pored leve, pas dole. I opet kolena dole, grudi dole, repna kost ostaje ka plafonu, a onda spustimo i pubičnu kost, ispružimo noge, stopala razdvojeno širine kukova i opet idemo u kobru, izdužujući se u struku, pubična kost ka podu. Probam da osetim najveću aktivnost u torakalnom delu leđa i najvažnije od svega da nema napetosti u vratu, da u stvari izađemo iz tog ramenog dela. Oslonimo se u nožne prste, laktovi uz telo, snažan stomak, grudni koš, izdah. Desna napred, levo koleno dole. Na isti način otvaram opet levi kuk, pri čemu možda osjećam da mogu da produbim položaj, da zapravo malo više trupam, kao da odem pozadi, pubična kost ka napred, pa zatim spustimo dlanove dole, leva pored desne, obe ruke gore i samasthiti, odnosno položaj planine. To bi bio jedan ciklus. Onda opet udah, protegnemo se. Izdah, dlanovi pored stopala, aktivna urogenitalna regija, smekšamo kolena, trudimo se da izdužimo trup, iskoračimo desnu nogu, spustimo koleno dole i opet težimo da otvorimo desni kuk. Možemo kao i u prvom ciklusu da se oslonimo o levu nogu ili čak ako osjećamo da smo stabilni, u malo intenzivniji položaj dodamo element ravnoteže, ruke u namaskar. Vratimo dlanove dole, leva pored desne, pas dole, kolena dole i grudi dole dok repna kost ostaje visoko, a onda spustimo i pubičnu kost dole, ispružimo stopala i opet idemo u kobru. Izdužen vrat, dlanovima kao da blago guram telo nazad, osjećam aktivnost u tom gornjem torakalnom delu leđa, a onda vratim nožne prste na pod, laktovi uz telo, ne upadajući u ramena, ne šireći laktove sa strane, snagom iznutra probam da se vratim sa dole. Leva napred, desno koleno dole.
Nastavljam da otvaram desni kuk, da otvaram grudni koš. Dakle, samo ako smo stabilni i snažni, možemo da vežbamo bez oslonca u nogu, pa možda čak i da podignemo ruke gore. Onda vratimo dlanove pored stopala, desna pored leve, aktivna urogenitalna regija i sedalnog dela, obe ruke gore. Izdah, namaskar. Udah. I izdah, dlanovi opet pored stopala. Iskorak levu nogu, koleno dole. I na isti način produbljujemo položaj, dakle možemo da se oslonimo u koleno, osvestimo urogenitalnu regiju, pubična kost ka napred, aktivan sedalni deo, izdužen donji deo leđa. Pronađemo stabilnost kroz desnu nogu i centar trupa, pa eventualno probamo bez oslonca. Izdužen vrat. Vratimo dlanove dole, desna pored leve, pas dole. I opet spustimo kolena, grudni koš izdužen, vrat, laktovi uz telo, repna kost visoko, spustimo pubičnu kost dole, ispružimo stopala i opet se otvorimo na grudnom košu, ramena što dalje od ušiju, izdužen vrat, snažno leđe. Oslonimo se u nožne prste, laktovi uz telo, snažan grudni koš, stomak, pas dole. Desna napred, levo koleno dole. I opet probamo bez oslonca, ako smo stabilni, pa eventualno i ruke gore, izdužimo se u struku, ali aktivne urogenitalne regije, dlanovi dole, leva pored desne. Udah i izdah, samasthiti, kraj drugog ciklusa. Još jedan. Udah, protegnemo se. Izdah, dlanovi pored stopala. Iskorak desno. Koleno dole. Podignemo se, otvarajući desni kuk. Dakle, ruke u namaskar, možemo da se protegnemo, eventualno i pogled palče. Vratimo dlanove dole, leva pored desne, pas dole. Koleno i grudi dole, spustimo pubičnu kost i opet udah. Kobra i izdah, pas dole. Leva napred, desno koleno dole. Udah, obe ruke visoko i možda pogled u palčeve, ali pažnja na oslonac, levo stopalo, desno koleno, urogenitalnu regiju, na disanje. I vratimo dlane pored stopala desna, pored leve. Izdužujemo trup. Udah. I izdah, namaskar. I opet se protegnemo. Dlanovi pored stopala. Leva, iskorak, koleno dole. Udah, eto, pogled u palče. Vratimo dlanove, desno pored leve, pas dole. Kolena i grudi, pubična kost na podu. Iz torakamo bele kičme, probamo da se otvorimo, izdužujući se u vratu. Izdah, pas dole.
desna napred, levo koleno dole i opet porastemo iz struka, zaštićeni u umbalnom delu, možda pogled gore, pažnja dole, u celom telu. Dlanovi pored stopala, leva pored desna. Obe ruke gore. I izdah, samasthiti. Zadržite otvorene oči, usmerenu pažnju na jednu tačku, ali zapravo posmatrate telo iznutra. Kao na početku vežbe, probajte da se povežete sa tim unutrašnjim osjećajem i samo na nivou osjećaja probajte da uporedite kako ste se osjećali na početku i sada na kraju vežbe. Osvestite sve što se u telu pokrenulo, sve što je postalo drugačije i prihvatite svaku promenu koja